Romans Lyric Nineveh Thormasida, Mayamba Taram Noxery, Nasi Ninagadurbat, Chapter Sina Roman Chapter 7, Masisu Maruai, Masik Maram Daiko Pazana Minaminasi, Bible Gesumati Dominasi, An Bataiko short of Tanatoxi, Sagatalebe Paisho, Yam Tagasaripa, Masi Equina, Romans Chapter 7 Gimaram the Ninagadori, Chapter 7 Asi Maram the Sumi, Kamar, Lana Tazan of Cameron Blay. Masih tasan dapat se zaman bawa mayam masih kon view, hobi dengan loy pawanan sing view, ay nang ambo kodi manaki anu mungkin matang nuhan view, tari wis na kodi ng sunaki bapa na ida pupuro to pina view, Prabhu Jisu giming de kurum jari, Amen. Romans 7 gi 1 to 3 ko amok pamin se, na si the first one that know not brethren, na koi khangjaraba, for I speak to them that know the law. Masih maro in the chapter 7 iri bese. Ishogi law khangba mishing aduda mahana ngang bane law di ishogi wanja thang ten commandment khangba mishing ado aduka ceremony law haidi Bible the piriba choosing the piriba aduda ngang bane ba maroina choosing the masing ngang bane. How did the law had dominant over a man as long as he lived? Mi amana hingliba makai haidi wanja thang aduna mahakpu sasan tawduna lay habne wan imana hinglibi mukhe wan da thang atuna sasan tawduna lay habsin khoi khangdabra tuda ayandum manipur thanum hajarake tuda maramti nupi amana mahaki mapuroi lay nupi amana hariba mahaki mapuroi bigi ni mapuroi bana hingliba mukhe mahaki mapuroi bigi niyom aduna bunduna thami habne haidi nupi amana nupa amaka luhonge hariba luhong batara ng mukhoy luhong bigi lipun aduna nupi ado mai gi nupa na hingliba mukhay punduna lay habne adubu mahki mapuroi to siba taragadi mahak mapuroi bigi niyam wanja thang adudagi mahak ning tam lay habne haidi mahak mapuroi ba lay na atoba nupa am chen bataragadi mahak khoina nupa la na ba thabak ado adultery ado mitumiwa la na bagi thabak ado tawre haiba Sumai tau na so then sumai tau na si sama ne mahki mapuro bana hinglipa makai mahak se atop nupa amada luhong batara gati hoji haibni ko mahak se mit aduna adulteress nupa lana ba nupi kawi haibni aduga mahki mapuro bana si batara di haibo wayan jathang adutagi mahak punning tamle aduna mahak na luhong batara ka suma atop nupa amada luhong batara ka suma nupa lana ba nupi haibido ko itari hai si samane si nupa tasu ai kudamoina aina ai nupi na hinglibam kha ai nupi lohong bagi niam asida punduna layaba adabu ai nupi na sigi batara de aina topa nupi am lawba matam da ai pap ta de masine haibse nupan natraga nupi ani duna makoi na hingliba makai de makoi gi adu man lohong bagi niam aduna wain aduna yawan jathang aduna makoi bu punduna lay habni Masih Paul na ishogi ten commandment da su masih apply to ne ba amu yeng mina si ko cham cham masih yamna luna khaningai leite masih da 7 gi 4 to 6 da hai maram thuna ai gi sinau sam na khoi su krista gi hakchang ki mapana wayan ja thang aduda na khoi su asibo or e kari gi dama wherefore that ye should be married to another even to him who is raised from the dead Asiba tu degi hingkala karba hai di Prabhu Jisu sire siba degi ma hingka kare adu ba hingkala karba mo dalu ho ningai kita ma ai ko Krista gi hakchang gi mapana Krista na cross sibi ba adu gi mapana ai ko su lo wenda thang adu da ko sire habne that he should bring forth fruit unto God kari gi dama ko Krista dalu hong ga da no anu ba siba degi hingkala ba Krista dalu hong ga da no hai ba se ishoda ko mahi ya ningai kita ma ni habne mahi adi Christian ko iba mahi apaba mahi ai khona papta tawduna lairamba to pap tawtuba adugma anauba mi ama oirang ngai ki tamo oibane masida palliba lo aduna khoi Christa gi haksang ma pana khoina wain da thang atu da sire habadi wain da thang atu ngakpa darka leitre haiba nate masida palliba wain da thang se ai haijarake masida palliba wain da thai ten kamame nate ai khoi je kaidoba ifada na pak to bodi ki khoi taibong mi khoi da mongon de ki thangtharakwa sinful nature haibadi khoi da pap to bagi
ꯏꯊꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯒꯤ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯐꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯂꯟ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ sinful ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯁꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ ꯌꯦꯡꯉꯩ ꯆꯤꯟꯅ ꯉꯥꯡꯍꯩꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯩ ꯈꯨꯠꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯌꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 7ꯒꯤ 1-3ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯒ ꯄꯥꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯊꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯟ ꯖꯥꯊꯪ ꯑꯁꯦ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯚꯔꯁ 5ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ when we are in the flesh ꯍꯥꯏꯁꯦ sinful fleshꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯗ the motion of the sins ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯊꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ sinful desire ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ which whereby the law ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯜꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ sinful desire sinful flesh ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Galatians 5ꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯇꯧꯏ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ verse 6ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ but adubu now when we are delivered from the law adubu hariba law atudagi akhoi kanbire that being that siraduna wherein we are hell akhoi punduna nairamba aduda akhoi siraduna that we should serve in newness of spirit akhoi anoba thawaida kona seba tawgani not in the oldness of the letter aduga letter hadi akhoi ariba 10 commandment gi yathangna haiba haidi akhoi Jews naga hairambado ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 commandment ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ 10 commandment ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯏꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯚꯦꯅꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯚꯦꯅꯥꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ 10 commandmentꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯏꯟꯗ ꯊꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤꯗ verse 6ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯊꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯪꯗꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ
Longa ko darkar leitre habdo akhoi muk masi chumbra yengseba akhoi yengchi Roman 7 da akhoi na andai nei revision ko anum yengbio masida 7 da haise 7 gi 7 to 11 da adudi akhoi na kari hai adu werga de akhoi na kari hai gini is the lost sin shogi wain da thung dia pap la habni God forbid ne hai shona yade shogi wain da thang tara ten commandment se pam na teba masiko yade aina pap hai bse khang logi mapana natana de aina pap hai bse khang de maramdi I had not known lust aina mi ho hai bse khang de except the Lord has said thou shalt not covet nang na mi ho roi tabani haine shogi wain da thangna hairam dragadi haiba natana de aina mi ho hai bse khang de ba khoina mamang da sunai na kare wain da thangna kari khangale khoi pap khangale ba khoina lai mutri lakin waina wain da thangna hai khoina lai mutri la lagadi oh lai muti wain da thangna lai muti lakan hai ni khon lai muti la lagadi akhoi pa to hai bse khangeba asamaina matang ya thang leiriba mari shuba ya thang ahan be ya thang ani shuba ya thang adoka mi hat kinu hai bse wain da thangna mi hat kinu hai be gi da mangne ba akhoi mi hat pa taragadi akhoi na pa to hai bse akhoi na khangni bse ten commandment asun akhoi da pa to hai to khangan bane ba verse ado kamaina akhoi da sibala pra hai the verse ide but adu sin taking occasion by the commandment occasion na the akhoi opportunity wain ya thang aduna pa bai se wain da thang aduna khudong sa ba laur aduna wain da thang adugi khudong sa ba gi mapana pa bai se road enemy all manner of concupiscence hadi engon da phattaba sang ya ning ba pa ma to ba gi mong khudeng mo to engon da thabak sorami for without sin without the law sin was that wain da thang yau den de pa ba se si bo rami habidi wain da thang do khang da ba taragadi khoi da pa bai se leite ba adana maramdi wain da thana pa bai se khoi do oeba pa wain da thang leram dragadi pa bai se sibo oire pa bai se leram ma tang pan da pa bai se ke no wain da thang lei be ne hai bes ne adana pa bai se karina ohali khoi da pa bai se karina khangali pa bai se kamai na ai do wain da thang aduna mi hat knu mitu mi wala na gnu aduga mi gi mapo fran gnu hai bes ne ba do samaina kalak kanu juno na bagi lanthum mi ho no haina wain da thang aduna haibaduna maram oidana madugumba adu tawru badagi aikoina pa haibse aikoida lakphani haibse masin making maramdi Paul hai kose for I was alive without the law once aije wain da thang yaudna hingami matamam da hingami but when the commandment came sin revived and I died adubu shogi wain da thang adu lakpha matamda ai pa bai se ingonda amo hingkale ai si habni asi bai se kari no hali pap na ne ba pap ki atong mandi khoina mamangi Roman chapter 6:20 hai kare for the wages of sin is that habni pap ki atong mandi ani shu asi ne ba aduna wain ja thang adu ya thang pi ri ba ya thang adu ten commandment pi ri ba ya thang adu amma thu gai ba matam da khoina asi bai se lai Paul na hai se aina matam amda ishogi wain ja thang khangdana ai hingame adu bai shire mana khangdana hingame di ishogi wain ja thangi thawai go ebo mong ado maduni mana khangda se madi farisi mo orang ngai khona ba adu nupa amne ba koina ya thang tara hai se karina se ma pazna khange ba mana khambadi mapan thong da mana khanjab se mapan thong da ishogi wain ja thang do ai ngai ai aram khobom phangani haina khanjab nupa amne ba pol se adu bu ishogi thawai aseng bana mongon da prabhu na khangan ba gi matungina mana ishogi thawai go ba aseng ba ten commandment ki asengba nature do mahana khangam ba matam da di mangon da pa ba du lai hebne haidi ba asengba nature do ma khangam de ba maduni farisi singna zo habse ai khoi aram ku bam phangani khoi ya thanga e habse adubu thawai go ba masig nung go ba haksin na yo ba du di khoi na khangam de ba aduni por na habse maduni aina nung masigi nung go ba maram do ai khangam de khangdana ai hinglame aduna mahana pa chen ba mi na te na mana hana khanjarame adubu madugi mong do fazana thawai sang muduna mong da haibi butu mathuna spiritual nature of the law do mana khangba matamda mahangna haibne ba first and the commandment which was obtained to life I found be unto that haidi ya thanga se aikoi ba hing ba pi ngai oi ba ya thanga se engonda de asi bo hele ba snaw sai khona khanga da di ten commandment na khoi da period se ka hing ba punsi pi ngai gi da makta ne ba adubu masina asibo hele habdi koina masi thugai batar de koi asibo hele maneba mi hat batar de koi asibo hele mi hat batar de koi hele adubu haibi athanga pa habse koi gi pangana te ba mi hat kinu haiba haiba do
madu aikoina mapan thongda aikoina ngakpa yaba adubu Prabhu Jisu Krishna Matthew 5 daga takpiri bududi yamna thawai go eba mawongdune mitul miwala na paphate yare aikoina nupi amada apamba gloina ni yengba tarade aikoina mapan thongda aikoina hakthekna nupi aduga phattaba tawmina daba tarabasu aikoina wakhalda khankhiradi madugi pabadu tare maduna wakhalda chu khanba yade aduga mapan thongda chu tawba yade haba madune sideda mana haidibsi madune for sin taking occasion by the commandment hadi yathang asina ingon kudong chaba lawduna maramdi yathang asina kudong chaba lawduna maramdi pabna ibu nam thak tawrami by it slew me haje masina ibu hatwe haje pamna ibu hatwe habdi ma changi aningba pamthigi matina ma pa tawre pabaduna masiba siba ohele habni koina makhada mu yengna sigo verse 7 gi 12 to 14 dai ko yengna sidai ko wherefore maram aduna the law is holy haje shogi wanja thangde aseng bani the commandment holy maki yathang pirwa mi hat kanu aduga ade mai pan haibe ilu haibe yathang tara ase basda pirwa yathang tara ase masi aseng bani just id dharma chen bani and good above ne adoi tari khon hangbe ai Prabhu Jisu Krishna cross sibda shogi wanja thang tara ase pukre kamaina pugidon aseng bo iba dharma chen bo iba afabo iba waya yathang ase Prabhu Jisu Krishna sibda pukibna teba Prabhu Jisu Krishna cross sibda pugre khona yathang akpegi darkha laite madu aran bani Bible sukda takfida bani isnawsan masiko masi ekhona masida haribse maramdi aseng bani habse was then that which is good made that unto me adudi afaba sina ibu engonda adu ai tarak de afaba sina haidi shogi wan da thang tara se afaba ni haiba afaba sina ibu asibu hen baraham ni God forbid hai shona yade hai ya thang tara ne khu asibu hen banate but sin that it might appear sin adubu pa haibse masi pa se khoina aseng base khang ngai gi tamo walking dead in me by that which is good afaba asina engonda asibu heleba afaba asinde asigi mapana engonda pap habsina pap se action khang ngai gi dama asibu hele habne haidi masin haining ne usi karino yathang tara phabu oiriba yathang tara asina ikoida pap habse khangaleba adubu pap habsina asibu helni yathang tara asina asibu helnate pap thobadagi pap habse khoni khaksangi aninga pamdagi matingna ne that sin by the commandment might become accidental yathang adugi mapana pap habse asukimatik fattaba habse papchen habse oi haningai gi damne oirakningai gi dam ni habne nausa yathang taran koi asibu han banate pap to badna ne base verse 14 da for man we know that the law is spiritualized law di thawai yu oibne ba ai khoina thawai de hingadabni thawai di thawai asengbi mapana hingadabne law nga paibse thawai asengbi mapana Prabhu ne khoi da sakti piba thawjana du ki mapana ne nang ai ki panga nangam banate habse masine law nga paibse Prabhu Jisu Krishna cross sibiba hinkapiba du ki mapana khoi da kanbi bene kana missionary thajai Prabhu Jisu Krishna cross sibiba sigi mapana khoi bu kanbi de manasiba hinkapiba sigi mapana khoi bu kanbi de habne chumme madu ki mapana khoi su kanbi bene aduga long akpa habse Prabhu Jisu Krishna gi mapana ne arang kuba mabse koi gi pangan amata natte habse koina kawum si but adubu I am carnal id sinful way id carnal id jai tamba sagi we lam sada to ingonda soul under sin id pap ta yon thokra bane pap to duna koi saitan da yon thokra bane koi sham koi kudum pap to won chung kudum se pap ta yon thokra bane hairiba yon thokiba tudagi Prabhu Jisu Krishna cross sibiduna ekoi bu amuk laibi ra kharabani haibase masini ekoina masida kawhumsi yam phajakraba Bible ne yamna masatana kumna naina ba yabani matam changna adubu matam yamna YouTube tam sermon je matam yamna lawrukdi mishing yengdaba mishing taningdaba aduna maram oidina ini yamna teningai hona japne ekoi makhada mu pamina sikho masida Romans 7 gi 15 to 18 masi kana mission hai masida paliba haibase pungning honglaba converted oiba mi amana mangonda thengnariba ithil aduni haina kana mission Roman 7 gi masida pale ko masidina te convicted men ai papi tawre pap tawre ne shogi thawai singmana khangalaba mi adugi maramda ibani masi pungning honglaba mi amagi maramda lamcha sajang antholaba mi amagi maramda ibana te habse na khoina kawbiganu ko polna convert tawthingi mamang thengnaramba experience ne masida hailesi yengche 15 da adudi for that which I do I alone not aina tawbadu ai isana yade
Hadi mana pato si mana di mana masana yadaba. For what I would do I do not. Aina nimbudo aina tawdeba. What I had do I do. Aina pamdabado aina taweba. Paul na have say aina pato thadok ningeba adubu ay thadok pungam have never. Masina have say sida section da if then I do that which I would not. Aina ningdabado aina tawba taragadi. I consent unto the law that is good. Aina apaba law do aina yazay have never. Mase law na nate ko ten kamame na mangunda patabado tohon ba nateba. Masida ay mangunda layriba ay ko nang say haksang ko ba ning ba pa amadon aduna neba. Adugi matung na sat padugi neba. Masi ay ko na puning holaba matanda masi ay ko na control tawa ngam ganeba. Now then it is no more I that do it ko. Masi aina nateba makatane but sin that dwelleth in me engunda layriba pa padune pa habde kana mission hai pap se ekon idi ki thangdar pa pa aina si teaching asidagi haibe natte aina ngasa haije thre mathangi roman chapter 8 ju padana nei namina si ko pa hai si karina pap to ne khoi haksangi ekon sinfulness adam dagi ekon fallen nature ama ekon pap to no ki ithil gi haksang leiba ma adam dagi phangeba hariba adugi matungna ekon satpagi hingbagi neba ekon pa to ide adugi matungna hingba adubu neba ekon pa haibse madugi matungna hingba aduna neba ekon pa to on haibse aduni pa engonda lay haibse adugi sinful nature do ekon da lay madu control ta ugadabne madu kon carnal nature haibdo madu ekon mathangi romance aita patana naina siko carnal mind sinful mind haibdo ekon da layba aduni haiba sinful mind ekon spiritual mind on thokadamne kan adu laybadagi neba verse 18 for I know that in me that is in my flesh dwell no good thing and on that papa karisu like therefore two will is present with me aina tawning ba pamado ai si tawge habi papa tawge habi aning mutu dilai but how to perform that which is good I find out adu papa tawge habi aina phangthe habi ne Paul haise akhoi samane khoi du as show ya ning ba pamado gi matu ne khoi na satke habi khoi thamoi da ning ba adu hakchana maram mu na khoi na ngam da ba madu gi maram da ne haibse akhoi ingsko 19 to 21 for that I would do not but evil which I would not I do it haiko aina afaba aina tawningba afabado aina tawde adubo aina tawningdaba phatabdo aina tawi havne masina Paul haise 20 da now if I do that I would not aina pamdabado aina tawba taragati it is no more I that do it but aina tawhan banate masi makhatana aina tawhan banate but sin that dwelleth in me engon the lady papa habdi akoida sinful mind akoida carnal nature habdi akoina haksangi matung ne hingba adugi matung ina neba but I find then a law adugo aina huji anoba niyom phange when I would do good aina aphaba tawba matamda evil is present with me engon da phattaba tawba ama leire haidi masida law ma phange haidi karamba law no aina ngasa haigre aikon roman ngasai 4 pa ba matamda ina law hado aiko kristagi mapana haiba law adu da sire hado waina thang ado ngakpa darkar leitre haiba nateba basida pali Paul na sila 21 action then a law engon da phang kanamba law no haidi aikoi sinful mind aikoi pap tawningai ki thilpi ba chang do madugi niom ne ba pap to hongai haidi ba chang sina marom budena koida pap to honba aduguma niom do maduni madu masika mathuniko sinausa masida palibsa mekena khangbiu pap tamina se maduguma lo do engonda laire habne punung ri makhai masigi lo sne koje adam pundna legine punung hongbai de kona punung honga kona laimu naro ka prabu distributor sarenda to matam haiba lo se hato punung ganeba aduga thawai asangmana koi control toro matam masi aikoina control to bungam ganeba koina roman chapter item masi maranda I phatsana naina mina se ko koi roibida muchangil se koina 7 gi 22 to 25 da amumana kari have reading se person for I delight in the law of God after the in what man I say adu Paul na have ne I say in what man have the anoba mi ai ko thawai ko ba adu mi amagi matungina ai janauna poloba mi amagi matungina ina ishor gi wayan da thanga sida ina nungai ba phawi have ne sida haise akoina naunu pun hongba mi amana ishor gi wayan da thanga sida nungai ba phawbane thawai asengmana ma ki thamoida ishor gi
anauba warepnaba adugi matungna thawai asengbagi mapana ishogi wayan jathang to haidaba nongna poloba mi adugi thamoide ibigine aduna ishogi wayan jathang aduda adugi aningba apamba tawba aduda ma harauba phawgneba isna sakana misna aikoi prabhuna cross asibikare prabhu ki matungna chalaba mini aikoina wayan jathang hapadra kala itre kana haidabse masi saitana control tawba mina haigedaba wangangneba se verse 23 but I see another law in my members aigi thamoi aigi hakchangi kaya chingda no but niyo mamaina adubu aigi hakchangi kaya chingda no niyo mama ui warring against the law of my mind aigi pungningi law gi mayokta ko mahana lan taweba and bringing me into captivity to the law of sin law asigi aduna pap ki oba niyom asigi makhada ibu pure which is in my member masi ai hakchangi kaya chingda lay hamne ina sa hairi bu chamane aduna law man ai haidi law se the law ani shuban nateko masi da thawai na chingbe ba mi nauna polo ba mi sing adung sai kona Galatians chapter 5 ta thawai aseng bana aikoi hakchangi mak ta thabuk sui hakchang na aikoi gi thawai aseng mak ta thabuk sui habne masi gi hakchangi niyom haiba chine ba hakchang na aikoi pap thoni ngai ki dam haiba chine ba amana thawai aseng bana shogi ten commandment do le ngai ki dam haiba madune ba hairi ba dune ba masi da hairi ba se masi aigi members nda aigi hakchangi kaya chingda kona form pap to gudrun maram oidana masi uhalle hamne ba aduga verse 24 ing ko masini mangondala all wretched man that I am ajaka agi mati phatki darwa mino who shall deliver me from the body of this death masiga sibu uhalle ba hakchang sinfulness lay ba hakchang sinful my lay ba hakchang asidagi aigi aning aina ishogi aningba pamba afabudo tawmba adubu tawbu ngamdaba adubu aina pamdaba phattaba ai thadok hena ningbudo madu thadok ngamdaba madu aina tawba asigumba phattaraba hakchang ba sinfulness loirba sinful mailerba hakchang asigumba hakchang asidagi asukimati phatkedra hakchang asidagi aibu kanana kanbigani hena polna mangna roibigi verse 24 hai masigi solution laibra yengseba verse 25 da I thank God I show thagli through Jesus Christ our Lord hai aina ekoi Prabhu Yesu Christ gi mapan aina show thagli hamni mana hai verse 24 asiguma asiba aigi asiba oile aigi hakchang asidagi ko ibu papa tawnduna lairiba hakchang asidagi ibu kanana kanbi gedage haibneba adu mana hai aikoi gi Prabhu Yesu Christ gi mapana ibu show thagle ham masi Prabhu Yesu Christ gi mapana masi dagi akoi bu kan bi kre kan bi bang mi habis never so then with the mind I myself sub the law of God adu bu igi pungning na isho gu wan jatang adu sab tore with the flesh the law of sin habis adu bu igi hakchang na di aduna pap ki oben niyam adu ille pap ki oben niyam habidi pap ki oben niyam hab leite ko pap ki niyam haibi ga thadi ai hakchang gi matung ne hin targadi ai koina yathang tara da thuga ba mi hat kunu habdo hakchang gi matung ne hin bachina mi hale mitu miwala na gna hakchang gi matung ne de mitu miwala na ba haiba law aduna ai bu asibu hele ba aduna law of sin have ne ba adubo asibu hele ba adugo law of sin have sina aduni madugi pap to haliba hakchang gi matung ne hin ba adubu ne ba law of sin haina masida pallebse adubne khoin haise adubu aigi pung adi shogi law do sabtaw have madugi maram da sinful mind sinful spiritual mind have dugi maram da khoina mathangi Romans chapter 8 khoi phajana hinamina se vichnawsa aduna pon masigi chapter 7 da pallebse ai papini haina shogi thawaina ngangbiraba punungdi hongdirba mi adugi maram da ibneba aduna ekoina asigumba ekoigi hakchangi mutung hingtarade ekoi asibu heliba punama se asukimati patraba hakchang oiba aigi aningba apamado shogi oiba aningba apamado di tawningba adubu hakchang asina marom ojina tawbong mandabado masidagi kanana kanbi asukimati patkidra hakchang asidagi kanana kanbi habda Prabhu Yesu Christ na kanbi habneba sabenda maroina palepsa emo hajage samna hajake aikoina hingliba makai ngasai Roman sabing 1 to 3 daise aikoina nupa nupi da man example piri masine aikoina hingliba makai edi aikoina hingliba makai aikoina hakchang oiba niyam hadi aikoina pap tholiba hakchang oiba niyam sinfulness hakchang indri sing kasing asina ku pap tholiba se masigi niyam mase hatok trimangai di aikoina masi saitan gi makhada aikoina koi adam laigineba
ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯏꯁꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯇꯔꯥ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯏꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯦ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯃꯟ 7ꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯃꯦꯟ